تماشاوانên hêja dem baş îro hevpeyvîneke taybet ez ê ji we re pêşkêş bikim behsa pirsên gelekî giring bikin di vê hevpeyvînê de. Em ê behsa Kurdistanê bikin, behsa Kurdistana Osmanî bikin û dabeşkirina Kurdistanê di navbera du dewletên Sûrî û Iraqê de gelek mijarên giring hene. Mîvanê min jî bêguman gelekî giring e. Doktor Azad Alî ye, lêkolîner e, akademisyen e, li stûdyo vê derê mîvanê min e. Ez ê van pirsên giring bi mîvanê xwe re gotûbêj bikim. Doktor xêr hatî. Xêrdar bî, gelekî spas. Kêfxweş bim careke din te dibînim. Spas. Vê dawî pirtûkek nivîsand, ser xêrê be, pirtûkeke yani dokumenteke dikarim bêjim. Lê dixwazim ji vir dest pê bikim doktor. Meselen li roj avayê Kurdistanê aliyên siyasî jî, piranî xelk jî bêhter li wê derê behsa navê Kurd tê kirin. Yani heta piraniya partiyên me navên wan Kurdî ne. Kêm behsa Kurdistanê hatiye kirin. Di pirtûka xwe de behsa wê yekê kiriye ku dêre zor jî Kurdistan bûye. Dixwazim destpêkê vê bizanim. Te ev pirtûk çima nivîsand? Te çi pêwîst dît ku vê pirtûkê binivîsî? Destpêkê de bo min zanyarî, zanîn, zanistî pir muhim bû. Ji zarokî ve. û zanîn di ziman û kulturê Kurdî de tişkî pir ferha. Zanistî hinkê tengtir e. Civakên avakirî li ser zanînê û zanistiyê pêş dikevin û şaştiyê wan kêm in. Ême civaka me ji ber derfet nehatiye li ser zanîn û zanistiyê vê avakirin û bi rê ve herê şaştiyê me pir in. Meselê me yê serekî de wek Kurd û Kurdistanî jî. Ji ber vê yekê jî ji me min dixwest ez pirtûkeke hinekî giştî ji bo dîrok, coğrafî desalatên Kurdiyên kevin prosesa pêşketina Kurdistanê û civakên wê di hezar salên dawî de binivîsin. Ew jî me hinekî guvaşt û navnîşan me kire Kurdistana Osmanî ji ber ew sistema îdariya ji bo Kurda di sedê nozdehê de bi ferahî hatî tespît kirin. Di bin sîbera û sêwana dewleta Osmanî de bû, dibe pêgehek siyasî, dibe dokûmentek, dibe piştgirîk ji bo kêşeya Kurd li vê serdemê. û ez vê münasebetê gelkî spasiya wê tîma lêkolerên Kurd êgo li Stenbolê pirtûka Kurdistana Osmanî bi Kurdî û bi Tirkî derxistine. Ez pir spasiya wat dikim ji ber wa moralê min xurt kir ji bo ez vî navî vê pirtûkê bikim û ez lêkolînê di vî warî de kûr bikim. Te min xwest vê bizanim. Yani hemû ev pirtûka te dokumenteke, yani hemû bi belge û bi dokumente piştrast kiriye ku Kurdistan e meselen. Dêre zor jî Kurdistan bûye. Dêre zor çawa Kurdistan? Belî, pir muhim e. Yek wek derbasbûna vê pirtûkê em ser nasnameya milleta rawestan. Navkirin, bi navkirin nasnameyê didî. û mirov insan jî û civak jî xwe bi nav nakî. Yani Kurd belkî gor nêrîna min û lêkolîna min Kurda navê xwe nekiriye Kurd. Xelkê navê wan kiriye Kurd. Ji cihekî taybet hatiye. û her wiha Kurdistan jî. Ji ber ku me nas kin civaka Kurd ya resan ya divê cihê de. Kurdistan bi kurtî sedê nozdehê de wataya xwe ya siyasî bir. Ji bo serxwebûnê, ji bo welat ser bingehê netewa Kurd bê ava kirin û ji bo serxwebûnê. Ji ber vê yekê jî berdewamiya wê di sedê bîstê de hat qedexe kirin. Gava Kurdistan serxwe nebû di demê piştî cengayekê de demê çêbûna dewleta netewî, dewleta yek netew çê nebû van desalatdar, van hikûmetê Kurdistan perçe kirine li ser hevdû. Çemka Kurdistan weke watek weke mehnek siyasî qedexe kirin. Lê nikarîn Kurd qedexe kirin. Rastiyek heye jî me daye xuya kirin tevgera azadîxwaza Kurdistanê di ser sedê nozdehê de piştî 1920 bi taybet bûn dinêrîn. Yek serxwebûna Kurdistanê daîrek dixwazê, ê jî mafê Kurd dixwazê wek civak. Evaha gelekî hat xuya kirin piştî sala 1940 û 46
دبن سیبەرە دەولەتا سووریدا ji ber Kurd lawazketin komara muhabadê têk çû cenga doyê de Kurdan nikarî tiştî qizinçkin herwiha diyayekê de jî divir de rewtek alîk rêlatiya siyasî weke nenbûnek siyasî got em ê wek Kurd xeba dikin çarçewa Sûrî de û çemkek hat karanîn nerast in welatiya Sûrî û filan kes welatpariya Sûriye Sûrî kirin çêbû herwiha beriyê 5 salî erebkirin hebû piştî 1946 Sûriye Sûrî kirin çêbû ادی کم بحثا کردستانی هات کرد hat kirin bes qelenê wê siyasî buhabû تشتكي دين برتوكا تدا برتوكا خدا بيجي كو انبارا عراقي باجاري انباري عراقي جا انبارا كردي هاتيه باجاري كي كردستانيه بلقى انت شنو بەلگە جغرافیا سەردەما یەکێژ ئیسلامیە ئەو جغرافیا گۆیۆنان و ئەمپەراتۆریا ئیرانی دانی زانیاریەوە و یەک جوان کەسێ وەکە مەسەلەن ئەمێ بێژن سترابۆن دامێزرێنێنی جغرافیا نوژەنە 2000 ساڵ بەرینها ئەوە تەوا تەکەس گرگۆ چەمێ فرات سینۆری وڵاتی عەرەبیە باشووری وڵاتی عەرەبی و ڕۆژهەلاتی وی باشور رجلاتي كم فرات باشوور و ڕۆژهەلاتی چەمێ فرات وڵاتی عەرەبی ناسکردە جغرافی ناس و دیرۆکناسی عەرەب و مسلمان پشتی وێژی ئەف تەکەسکردە گۆ جزیر نەوڵاتی عەرەبایە یەک جووە ئبن حەوقەلێ نسیبینێ دما نسیبینامە دبێژێ ئەم عەرەب بەرێ دەهەبوون لڤر هۆزی عەرەبی لێ قەت منەتیە کەسی گۆتی جزیر نابەرە دژلە و فراتدا یعنی میزۆپۆتامیا وڵاتی عەرەبایە مە ئەف شۆپاند مەر دەرکەت گۆ هەرێما چیا هەبوو کۆهستان و قۆهستان ئەوە ئستەخری بێژێ باژارێکی پر مهم حەلەوان هەبوو باکوور ڕۆژهەلاتی بەغدای ئەو بەشێک ژوێ وڵاتی چیایە یەگۆتێ ناسکردن وڵاتی چیا و هەن شرۆڤەت بێژن ئەف وڵاتی کووردا ئەساسن ئەو باژاری دوێ حەلەوان جیگرێ مەدائن بۆ پایتەختە ساسانیە ئیمپەراتۆریا ساسانی ئیمپەراتۆریە کوردی فارسی پرڕەنگ بوو لێوێجە دوور دەژیت بێژی ئەمبار لەسەر حەلەوانەیە و جهێ گەنم و جێ وایە و جهێ کوردایە یعقوبی ئوستەخری و حتا داوی هەمووی جغرافی ناسی عەرەب دەبێژن فەجبەر وێمە تەکەس کرد پشترە تشکی پر باڵکێشە بوو گۆ شاپوری ساسانی ساڵا دۆر سەدێ چارێ سوورە کۆکیا چینێ مەزندانی هیت و ئەمبارێ وردە تا کوێتێ ji بۆ عەرەب کۆچبەری دەولەتا ساسانی دەبن یانجی وی ئالی چەمێ فراتنە دێرە زۆر هەمان دێرە زۆر بالکێش بوو ji بۆ مشۆک بوو یعنی تجارە مە نزانی دێرەکشۆر باژارۆکی کووردە کەلهەک ئەیوبی بوو و فەرە بوو گاڤە جغرافی ناسێ عوسمانیانی ویستن 200 سال 300 سال بەرینها ئەو سەر دیاربەکرێ بەردان ئالی ئیداری بە کوردستانە عوسمانی چێ بوو فەرهەبووناوی دەبوونە 8 ویلایەت ئەوخوا ئیالەت ینی یالەتێک مەزنە 8 ویلایەتی کوردی و سەنجەقا دێرە زۆرەیە سەربخوا ئەوە بالکێش بوو پشترە دیکومنتە 1970 گۆ مارک سایکس وەختەی جغرافی ناس بۆ جغرافی یا شاهێ بریتانیا ڕۆیال جغرافی کۆڤاراوە دەردخست هاتیە پشکنین کریە و لێکۆلین جزیرێ چێکریە گوتیە ئەف باژار پرانیاوی کوردن دێرە زۆر هەڤە هات گرێدان بوو جەممە ڕاستیەک کوردن هەن جەدوەل چێکردە گوچێ باژارۆک و باژار و هەرێم سەر کوردستانە عوسمانی بوون 1950 گەها پێنجی قەزە پر مەزنە و ناڤاوی دەدنی وێدە ویلایەتا مووسل یا گۆ هەرێما کوردستانە عێراقی و هەرێما نەها تەمامەن ناو دەبوو و حتا 1910 بیستێژی یەک باژارۆک و باژاری عەرەبی ویلایەتا مووسڵ دەنەبوو دکتۆر بالکێشە مەسەلا تشتێک و بەحث دەکەی دیار دکێک و کوردستان گەلێکی مەزن بووە بەرێ یعنی کوردستان بچووک بووە نا کوردستانە کۆنەها ئەم بەحث دکن دەبینن ji کوردستانە بەرێک و بەحث دکی و دیرۆک بەحث دکە بچووکترە عەجەبە
سەدەماوێ زێدەبوونا بیانیên ku hatine li Kurdistanê biçî bûne û kêmbûna hejmara Kurdan e yan jî sedemeke din heye. ev pir giring e ev pirsyar. Di destpêkê de wek me gotî xerîta Kurdistanê çend rengê wê hene. Yek jî xerîta nexşeya mirovatî yani ya coğrafya sukkanî, coğrafya insan civak ya di duê coğrafya siyasî. Esasê û bingehê netewa Kurd û civakên Kurd civakek pir fera bû, bi milyona bû. Ji ber wê yekî ji me dokûment anîne çi qas milletekî pirreng û pir bû bi milyonan. Ji herêma Fars diçe heta Enqera û ev dokûmentê erebî û yê xeyrî wê jî me anî ji bilî wê jî. Ez dixwazim bidim xuyakirin Kurdistan ji aliyê demografî ve û civakî ve pir fera bû. û di hundirê împaratoriyên mezin de xwedîtiye. Ji destpêkê de împaratoriya Mîdya û were yani ji memleketa Mîdya got em tecawuz bêjin di împaratorî heta ya İslamî de tim xwe yek dîtiye û fereh. Milletê biyanî jî hatine. Lê gava dewleta netewî sedê bîstê de hat çêkirin Rojhilata Navîn, Kurd dabeş bûn. Di vir de dewleta netewî yekî ji karê wê netewê ji xwe çê dike. Netewê li gor xwe. Yani gava Sûrî de Ereb ne pir netew bûn lê Brîtanya û Fransa biryar dan got bê dewletek erebî û melik ji Siûdiyê Feysal anî. Piştî ew nimûne gelkî pêş neket dwarê hikûmdariyê de Feysal anîne Iraqî. Feysal carna xwest erebkirinî bike kiriye jî. Dewlet netewa xwe çê dike. Her wiha Tirkiye xebata wê ye esas. Di pêncî salê ewil ji Cumhuriya Tirkiye got Kurda bihelîne şefîne û Tirka ji derve bîne û Tirkkirinê bike. Hemberî siyasetê dewleta civak dvekişî. Civak dvekişî. Baş e. Eşîretên Ereb kengî hatine Kurdistanê çawa hatine Kurdistanê? Pir muhim e. Welatê Ereba bi zimanên biyanî dibêjin Erebiya û welatê Ereba ew qewara îro dewleta Erebiya Siûdî û derdorê wê gendavî. Evaha xirabûnek îkolojî, xirabûnek jîngehê pir mezin çêbû. Di wir de rewş lawaz bû. Hozên Erebî li pey çêrê, li pey avê çûn Bakur de hatin. Tim ji başûr hatine Bakur. û tim mereqa wa çemê Firat û avayî bû. Heta di Qur'anê de jî, Qur'ana pîroz de jî gelkî behsa çemê Firat û avayî dikin derd û merek bû ji bo hozê Ereb ji bo kultûrê Erebî bigihine wê avê. û tim hewl didan got derbas kin berî İslamê û piştî wê jî. Wek me gotî heta şapûr Sûr danî pêşiya we. Lê piştî İslamê diyardekneh çêbû. Berî İslamê civakî bû. Koçbûnek civakî bû. Hatine û derbas bûne nav Kurda û hin ji wan bûne Kurd. Piştî İslamê bû rewşek ne. Bû siyaset, bû desalat û bû belavkirina ayînî. Ereb gelekî koçber bûn destpêka İslamê de ji ber civaka wan cihê wayê esas de xerab bû. Baş e hatina İslamê û hatina wan eşîretên Ereb ji bo Kurdistanê bi armanca dagîrkirina Kurdistanê bû yan jî armancek wê ya din hebû? Siyaset bû. Belê ji ber sediyekê de berî 100 sal biqedê li Iraqê yek nav Erebî nebû. Ji Kûfe û Basra heta Hewlêrê yek nav Erebî nebû 100 saliyekê ji İslamê de piştî Erebkirin kirin. Yani hatina doktor hatina İslamê destpêka Erebkirina Kurdistanê bû? Tevgera fütuhata tê navkirin û xwe çemkek piraniya wê çemkek İslamî ye yani em nikarin bêjin zanistî ye. û gelekî jî edebiyatê Erebî û İslamî de xezû jî talankirin kartê kirin ji ber wê yekê jî giraniya wê siyasî bû desalatdarî bû. û ji ber wê jî bi demê re ew desalatdar gava hilweşa gelek hozê Ereba vegeran cihê xwe. Ereb bûne çînek hikûmdar li welatê İslamî. Bûne serkirde. Wê demê Ereb ya ji hatina eşîretên Ereb ne ji bo xwedîkirin bû
نجبو دبارا جياني بو جبو كردستاني يعني هدفك وانا سياسيات دنها بو نجبو خدي كرنا بزبو مثلا نجبو بازرگان اسلامي را سوباچه کرن یکم باجار جدروی ولاتی عربیان سر سینوری و کوفه چه کرن و مالبات آنین دوی دمیده عرب کرنه که ديار دم ريفه دشو يعني حتى الجم موصلي باجاروكا كنو كرد هبو رابو نافي كرن الحديثة ورقران الكردي كرن الحديثة حديثة الموصلة نافي موصل بخور نافي راوندانا جغرافيا كيفن 1000 سال برينها عربي تي راوندان هاتنا إسلامي وعشيرتين عرب جبو كردستاني بلان كريبو دكتور ما بلان بو يعني جي هاتنا كبفيرانجي يعني بيسرو بربو نا كاك بلان سياستي بو يعني او هاتنا جواكي كت خدمتها هاتنا سياسي ويا دين ده وي وقتي سياستها نتوي نبو يا آيني بو يعني نا دايركت ديجي كرد بو آينين دي دراكرن بيش ياخو ورم سر مثلا هاتنا تركان جبو كردستاني ترك چاوا كنجي هاتنا كردستاني بر مهمة يعني او اسلام سيستما امبراطورية اسلامي دولة اسلامي قاوا چي بو پر فربو عربا نما كاري كنترول بكي ودا صلاة عباسي البغداد عرب خود جيوه رابون عرب ناقو ام رسنن شو ما دستي عباسي هذه عباسي لا وازبو عباسي رابو درجه خرساني فكر درجه تركمانستاني وآسيا نافين فكر وشفر السبا آنين وخلق آنين جبو ببن آلي قريوا صدو بينجي صال بشتي إسلامي آسيا وخرساني أم نزان كرد بون يان ترك بون تمامي و تخمن آسيوي بن آنين رقاي وكا بوليس جوارا بكارن دمك هات عباسي سيمبوليك مان ودوراوا تركا حمي صنفين هوزين ترك وآسيا نافين قرتن وتركمان جي بون آلي قريوا بشتي درجه آسيا نافين وبو وقال لك هركاندنا ديموغرافي تشيبو هناك هاتن رابو أبخوا عباسي بخوا سلطة بصلاة عربي ناف راكرن ديموغرافيا هوزين تركي وسلجوقي وتركماني درباسي كردستاني جبون ملاز كردي دا هزارو حفتي دوز نشاش بن زايني رابو فيجا ايدي بشتي باش كنترول كن ولاتي عربي بيزنطا روما دان بيش ياخوا او جيشتيك برن ولاتي كردا هن بهن كد دستيوادا اتفاق جداني كردا رجبر او جي بياني بون لأساس خواستن عربا بدن عليكي وبسركفتن 1205 وهشتي خليفة عباسي كوچبري قاهرة بو وهن صوار بيرچون وقال لك جوا كرد بو وقال لك ميرنشينا هكاريا قلت جارتين افكرن عباسي بش قرياوات كر تيكليه واهبون فجبر فيك يجي سيستما دولة اسلامي درجه البو تركا فكر هاتن عراقي وسوريا وكردستان تو برتوكا خدا قلتنا قال لي جبو كردان قال لي بتجي كري يعني شعب الراسخ او قال لي بجي كري مديت هنكي جهيش قال لي الرسن اف قال لي قال لك كيف نيرينا منا يعني حتى انا هاش كيما اذا جو كرد ملتك برنجو كواليسيون قال لك ملتها وبريجي قوتنا شعوب كردية بكارهاتية وطوائف كردية بكارهاتية 1000 سال برينها هنجي بربون أو وريسن أو نفيه فان ملتي كيفن الروجلاتا نافين طوروس وزاغروزي زنجيرات طوروس وزاغروزي اجبر فيكي هبونا كردا نقري دايب دا صلاة كيفا دمي امبراطوريا هبونو بري امبراطوريا وجيانا چاندنية وجوتيارية وكوچرتية دكرن اجبر فيك يجيب آخا خوفا قري داينا وكولتوريا واي جهيكي هبو دولة هاتنو امبراطوري هاتنو ميرنشين هاتنو نفشك هاتنو شو او مال جهيخوا فهم امدبينين او ملتي جي قرتي رسنجي خورترا وما يجهيخوا دا بجفاكا خويا برنك قند باجار كوچري
حتى انگهشتن دولتان نتوی هگر دولتا خویا نتوی آوا کریان آوا نکر کس نکاری وی ملت ملیونی 5-6 میلیون سر آخا خوا اشحولی راکی تایبت گاوا کلتوری خو بگیری و بجیانا خویا با آخیه بگیری دایی گو بگیری اف ملت دمینه ملت کی جی کیرتی خورترش دولتی او بونا سبب که کرد تفیوان ایرشین که هاتنه سر کردان او قاس ایرشین تند راست ایرشین تند هاتنه افتشتین که تو دبیجی بون سدم که کرد وکم ملت نتاو لسر آخا خو بمینن بيجو مان حمو إيريش شكستن برنجة كي جرانجا إجبر هرجيا كي كردا دشتاوي هيا نها أفني رينا روجيلات ناسيد بيجن كرد جاينا نراستا كرد برانيا جيانا خل دشتا بيكرنا اللي جاي وهايا قافا إيريش دهاتن سروات وقرانا تشيه قافا أو إيريش شو دي سدات كتنا دشتي كارين خلقور جغرافي وطوبوغرافيا كردستاني وجنجهاوي بنرمایی جیانا خو بردوام کن و گلکی کرد گندوانی گندن هزاری سالا بریزاینه چی بوین کردان آوا کرنا یعنی جی باپیرن کردا آوا کرنا کس نکاری جیانا هزاری گنداش تیک ببی جبر وی کی جی ام وقت پیشنیار دکن السروی بابتی جواکناس دیروکناس بخابتين جو اف ملت نب دولة تعرف شيء بوا يعني نا وقت بيجن امريكان نيشن ملتي امريكي دولة امريكي شيء يعني ملتين فرنسي ريبازا كويه هبو يعني بريطاني يعني جي ترك مثلا ملتكي شيء كريا خيايا ديروكاي ملتي كرد ملتكي هيا سر اخا خبري دولتي هيا وجبر فيجي قولي كولين ببي مروف كاري جاراوي جيب رنگك رنگا ببين بله دكتور هناك آلي هناك هس دبيسم جار مثلا زيدا بحثوية كينا كن كو بشكي كردستاني سوري جي هيا يعني جي لوي درجي كردستان هيا ناين زمان زيدا يعني كرد هنا اوكي تمام لي اخا كردستاني الورتن اف برتوكاتا ويجبوان كسان ببا آلي كار کو براستی لسوری جی بشکی کردستانی های یعنی جی بشکی کردستانی بن دستی سوری ده پارچه کردستان سوری راستی یک دیروکیه راستی یک جغرافیه راستی یک دیموغرافیه و کی سیاست مدار سر آوات که سر آوانا که کیف آخوی لگرکه پروگرام سیاسی لسر بنگه زانستی بینافا بله دکتور گلکی سپاس مالاتا آوا سپاس جبوه برهمی براستی اون دبینن اف پرتوکا دکتور آزاد علی نویساندیه کردستان عثمانی ده نوبرا دو دولت سوری و عراق ده دستی تصابه دکتور سپاس کت اف پرتوک نویساند دوکومنتا که بلگه که دیروکیه سپاس کت بوی میوانی من گلکی سپاس بوتا جی جبور روداو جی مالوا آوا روداو گلکی سپاس تهربی تماشاوان نهجا سپاس بو وجی و حتی نها تماشاکر حتی هفتایوین کدن بمینند خوشی ده خاطری